yin chi ka dwa ki ga tian January community ku karam me dong chui single mother me dong ram ga yung one dien te walk away ka responsibility ku woni one dien ka responsibility isn't that more dien responsibility cha lo na te te lo kan ga da ton ka ken kwa community ya tin ka un chi mo ben me single mom te ga one ga di de ro na de mo ga habren ka they build like a fake build well. I mean electricity bill. They moitin. Again the mean of one community, mean about one community. It doesn't mean that a dung end la quarter wage. Which are your dole to the not can go sham. My Jamatana Kuna Mazalam. Go any one community where you control Tenyamuana division. When Moina division can you talk on the camera not only tell me dear near quarter will find by still idea, tell education background. Who there at the end ya come leadership there you will go can see the medical case state ke problem ke country ke lo chat long ku lo go you ten na you ya come ton bolo cham na ke chakala let ga men pull up no community yen ku we ne wan ke give up ku how many time to kon run yen dio plus kan idea la ba ganyam de yen dio plus run yen dio kina wo dom ngor dien ba nyo len mo mi cha run ne ter ja with youth ngu do dien ba long an community yen ku agenda ri dana yer gat I gat yer ko kon ti ga yer kan ti ka yer ko dien mate ko gruna ko wini dial te ga ge ni yer ko kon ti ken ga bel ko kon we are responsible ko we don't even know what we are doing nu la te go bi na chieng bana dit ka bana la dit bo ci ta kon ko dit ti ga gwa dan be kon ne be ke nyam me dan ko we ene ngi ye ci na ma di wa na ma ko ji ga data ba ko ka United States ka Canada ko Australia te urundi almost 30 years yes 30 can it up in them guru men ku rundi 30 ga no no ni ben point ko bi be joro te run yen jok kul be nan ti bi dong bi run yen jok atam ti run yen makal ta gwa dit ka gwa time na ko western world okay yen kul community ci dung ne ci to e dung future generation ci dung ne tin to ke ti len yero len ye future ko bete ke cha community da yo da tol ke ba ko cham ko ci ke men ta kwan ba meaning full community cha bu ngak bulat ke je ayang lat ke nuor community na te meeting la benen ne di ci lat ke event tel melet ko mo no ga ten lat ko ni nyam kon na dress up just show up te ke be ngo ke buta ke phone ngo ko trubel mo ko duna chong ko mi cha da chong chang a din ma dong cha chi na yu ki di ko mi na yu ke ba chong ya la bul ko ke mi nang de it you can't confuse con ne di tan da ga ko te let con ko we we ru din dial 90% in dial they garbage trash de yen kul gu je en cha yen tin chen do ko community nga nyok ka gwa ba ya pel men balat enwar community ko ngwa guro tin tel community nga waten enwar community South Sudan community Africa community world community en gwa daten ko tin dia ga tel ba ko latina wodit gwa mir kam jent mi la ro bla bro de mir ro wo len men ndi te ke ko ci ben gwa ko te retirement ci gwa di te ci gwa bu mu ya to ci kon te ko ci kon ke train pi ci dan train bay wanku that's dam indication of dit ko mi ci run yen bakel so bi ngaji bi chong point go ci run yel be mo ko bom ajen pul go